Silakan ambil soalnya. Bismillah. Baik, coba bacakan ayat 1 sampai ayat 10. Sambungkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Cukup. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam